Ahee, namukela kambe ka Master Xitsonga analyst. Channel. Yeah, namuntlha of course. Ta hi hira leyi Boy Sevenza. Leyi nga ta hi linka vele na vo Gaza Bosha, vo Mgobhozi and the other various individuals. Yeah, even then from there, I came in the vele Kiyaka Gagash, even then Amakum, I tell Egypt, the caterpillar men of war. So it's on the very mission updating. Very how Boy Sevenza continue again Bishop and stuff like that. But as proven very well, the same exact day Sunday early I will one of Boy Sevenza again not hanging down to Chumta and Kumunash Bam Kualamar Avi at delete. So I thought maybe he repented for real. Mona Makalewa. Because of course that the dog gas meno shaman say suke kambe ka account ya Boy Sevenza. I don't know. Boy Sevenza amun wood so if you can't the videos again tungwa ti katsa nang hlamba vele ingeti katsa ta hlamba no confirm ku hlamba ya ari kon but ingeti katsa ta hlamba so ngopfula hi toko timhaka etingana la. Okay, ngosungula hi leli tin'wana shata la reference ya Nikula hilaga Boy Sevenza mfana ka Gaza Bosha yile kuteni beef opfa ukhawuchuluka sisi nokudzela mi ve malonwa loyi wena wa mvenda we wopfa ukhawutlineka sisi wopfa ukhawupeita yile kuteni beef is beef yile kuteni beef yile kuteni mopfa mkhamtlineka van'wini la ku buy beef hala ndhawu ku vava na lavisa story swa van'wina Jom mtlhari ngopfu n'wina swi komba ku van'wana mi yo coachiwa ku holova na Boy Sevenza ile ka Boy Sevenza mfana ka Gaza u ta tshemba nga believe kani ile ku teni beef mo fam kham tlineka van'wana la ku buy beef hala ndhaku ku nuwa misava hinkwayo yi fanele ku tiva wena la ku vulavula xihundla lexiya xin'wana lexiya lowu wa mvenda lowu hi la ku vulavula munhu lowu wa ti-dreads luya wa hey, as you've heard. So munhu wa mvenda Master Tiko hi loko ni kha ni landzerisana swi tikomba na ku swi nisa ka account leyi ri Mr Tsivunu, I guess. Unfortunately, Boy Sevenza nge za nyika more context, but loko ni kha ni landzerisana swi komba na ku hi yona ngwenya yi nga fika yi endla video yi kha yi hleka swinene hi ta ku boka Boy Sevenza video ya kona leyi nga trenda swinene yi nga na 100,000 views loko ni kha ni swi chekisisa laha mara lesisi loko i ta tlhandla mo reference loko ni ri wrong hi nga tlhe swi cinca hi kota ku lavisisa if ku na un'wana munhu swi komba na ku hi yona leyi. Hey, ukwi Boy Sevenza. Wanda kumbare wona baba. Wanda kuvavisa. Wena awuboni hina iluma ikhaholisela. Wena uluma waya utendlangala. Wanda kuvavisa. Nambala nyalo uzohola nyana. Nongena kahle Boy Sevenza. Wanda kuvavisa wona baba. Wanda kumbara. Oh, but social media le meet like Zora, Gaza so yi. Swi komba na ku hi yona and then side ra Gaza Bosha ku munhu wo ti ribotela I'm thinking maybe kumbexani ku hi yona Boy Sevenza yi twi na ku maybe i ribote hi ndlela yo a nga yi fave a ni kha ni yingisela video clip ya yena so swi komba na ha ri ku celebrating in overall no kha ni yingisa video ya na Gaza Bosha and stuff like that maybe swo swi nga kwatisa Boy Sevenza loko kha ni languta hi side ra vele a swi heli kwala na Mgobhozi wela ko Nikulila ile ka Boy Sevenza mfana ka Gaza ma unga matleli ndlele n'wina mi nga ta hlangana Mgobhoza u le ku lavekeni Mgobhoza n'wina mi nga ta hlangana Mgobhoza loko mi nga n'wi kumi hi vito lerin'wana mi kuma dustbin u le ku lavekeni dustbin Mgobhoza vito ra yena leri nge le pasive dustbin Mgobhoza u le ku lavekeni Mgobhoza very Mgobhoza n'wina ku na xin'wanyetani sweswi ku na xin'wanyetani xi nge le ku rileni hi vito ra yena xin'wanyetani lexi ta mi byela loko munhu ve u le ku lavekeni Mgobhoza sweswi wena Mgobhoza wena dustbin u le ku lavekeni wena a ni wa swi tiva leswi nga swi endla le green va ku lava we le ku lavekeni wena
u nga byeli vele ku laveni wena hatlisa a hi sevula ka xinhwanyetana lexiya u nga hi xihlometela ka wapapa lava wehla ka sinya xi nga mbalangi wena u ri a hi swi tivi ku wena loyi daswa mi nga ha kuma so kunchuya ka mhaka yaleyo swi loko marito ya mfundhisi lowo a zangi ya hela ni yo wela hansi ku swi vula na yi ri kerekeni yi kha yi yingisela yi kha yi pfumelelana hi nhloko laha va kha va kombisa ku nhlampfi leyo yo va yi pfale nomu a swi talangi a swi easy ku yi nga phasiwa but yo tshama yi kha yi pfulavule nomu ku na high chance yo yi nga fika yi phasiwa loko of course yi ri matini loko munhu a ku xinjovo yi va yi pfule nomu khale ku yi rhandza ngopfu a va kha va hi advise hi swona ku a zama ku va a hunguta no vulavula mara still wa continue a ya mahlweni as you can ye kwalaha ku na yin'wana video vhiki ni vona kha ba nhlamba yikulukumba ngopfu laha a swi necessary ku ni yi faka but I can confirm ku nhlamba ya mahlweni ka ti-video clips tetiya ti nga kwala ku tlhoko na yin'wana vhele laha kha ba tinhlamba the stuff like that wona mhaka leyo hi ko vheta endla za reference words na kun'wana la ile ku accusing ka munhu wo karhi ku a nga tleli ndlwini i tlela tihotela so ko ku laha a swi za swi va direct ngopfu mara hinkwenu a swi hleketela ku nga kha ku vuliwa mani munhu wo kha a va kha tikomba kha tlela tihotela hi xitalo loko a kha ndla ti-live so a swi za swi va direct mara swi va direct hi nga kota ku hi confirm and stuff like that so mhaka kona hi yeleyo guys Boy Sevenza wa ha ya mahlweni a nga twelelangi and swi tluliwa ku obviously loko swi te wa ha tamela tinsiva ka continue a mahlweni a kha beef so mi no tlela mfundhisi ku mfundhisi I mean like bishop sorry for mentioning his title wrongly bishop la marito ya swi tikomba ya wele hansi and stuff like that and then very careful ka gagasho moko mazo yo hlupha as you can see fika tsa ku dokodela ndlela vekela that poster as you can see at 23 August no fika ichakona na swilo ku hawu ku ta kuna charisma vele and then hlekura ku na dokodela Dunisani Baloyi so mina ku vula tani ku appreciate him gagasho ku va video of appreciation leswi nga ku swinendleni vele I mean i khale mi kuma ku sa yi nga buka and vele ya biti hit song ta yona and stuff like that mavona so mina ni vona swi ri kahle loko a hitisini 17 mhaka swinene mhaka swinene swi kahle hi pfa hi n'wi appreciate hambi swi still ku hi gagasha kombisa ku still ku na vanhu lava nga against swona ku va yi kha yi rhambiwini le wona mhaka leyi so this big i fake na one of the biggest artists in Limpopo at the moment yeah if not the best if not the biggest ku hi nkarhi wa sweswi vhele wala ka top 5 so nga vula tani ku mhaka kahle mara swi ni hlamarisini gaga swi kombisa ku van'wana va kha va sola already ku va yi kha yi phameriwa xinkwa la Dr. Dunisani Baloyi 17 Lifestyle this coming Saturday, people. Charisma for the first time alongside Dr. Dunisani Baloyi, Kondo, DJ Elephant. My team was DJ Elephant. And now, we are people of Dunisani Baloyi, of Dr. Dunisani Baloyi, and Dr. Dunisani Baloyi is us. No, no problem. Na so ingati. I'm very clear to this. Me I want to know when mono kuya yelena le. Loko kurna langa na problem and bona ngona comment sungwana sa ku na loko amlo buka man Mwana mani au forcefully mono loko ngala kuta tsika don't come there don't trombot don't hate a no soul but that soul is what they call is innocent very innocent so ilaga zonda so oh god mhleketweni fanele ya check wena and stuff like that so mina ko lo mhaka mina ni vona buku guys mina ni vona ku as long nga ri na competition ya chomu ku nga ri ti beef swi nga katsa vo Benny Mayinga no Mr Post a ni vona ku va ku na issue munhu loyi a va kha n'wi buka gagashi le yeah a ni vona issue ya swona and stuff like that ku n'wana na n'wana wa swi lava ku va a kha a dya so swi kahle loko na hina pfa hi phamele khale nyana mi kha mi swona ku vhele a yi nga ha ri ku buka bukwini and stuff like that and then very khetela hi JB the Caterpillar Man of War mi nga mi swona vele previously a hi updating ya sukeni swinene a endli live kha hi chingela strong so swa ha ya mahlweni na sweswiwa because ka sungula of course ra the 20 August fika tsala this post la nga tsala ku join na more than 50 years nga tsikeli swihlangi please so for those vo ka nga za swi follow nyimpi i mhaka yo yi teke USB yi nga huma stareli and stuff like that the videos to go already swi analyzing la so i nyimpi leyi nga kona sweswiwa yaleyo yi ya ku mahlweni and swi komba ku JB the Caterpillar i serious swinene hi nyimpi ya yena so mareme nofo i career so wo fika swi ndlisa ku indokodela ku ka vona swa music i career loko va tshika it's va swi ta va something
swi ta fika swi va somehow muso hambi no vo Dr. na Thomas Chauke va ha ri ka music industry and I remember ya ha kuma na gigi yin'wana musi as you can see hi le gigi ya ha ku yi kuma na so a swi luku hi fiki like loko ra ku luwa swo ka u fike kilwa na vanhu vo fana vo Dr. Thomas Chauke if that's the case Dr. Joe Sherman ya ha ri hansi ka vona and stuff like that so it's not fair man of it's not fair hi leswo loko ku ri amgeza subscribe anda kumla mitli Veri kha vo sungula u vavi ku va wa vumbirhi mara ku ya hi mina loko ve kha wa kona u ba munhu wun'we ntsena a ku va lowo sungula hi ku se lowu wa vumbirhi wa swi vona na loko se la ku xwenuliwa se wo la ku xwenuliwa i vhe amukela loko wo twa vanhu tweni.